باب تروى درس دي. وعن أبي هريرة جتام أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما يقول الله تعالى الله أندالي ما لعبد المؤمن على ناجيات أن قمن عندي كأن جزاء جدي إذا قضيت سمي جئتي سمي وري صفيه جد مكون من أهل الدنيا إمرهم بأدنى ثم احتسبه رفت وتنجنك براجل إنك الله أمنيك على نعم كان إلى الجنة فشونا الجنة الله أكبر. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها نكمل سألت بلانك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون في كوكبية كوليرا فأخبرها أن لا دهم بأنه كونين كان لا تكي عذابا كوليت يبعثه الله تعالى لألا إمنت على ما يشاء يدوبهم يد إمن دي موضو وتعلبت إنجياء بين فجعله الله تعالى الله أنه وديد رحمة بيكدي يرمين دكدي للمؤمنين ونندقم نمبين هوريكو يبدين كنفو كدي تعلبت إنجياء بين هريكو يرمين دي الله نكونو dotoro Allah bayno wodi nokkile buy ka okkirta yurmene makko ne yo okkori ngi nokkile hedditiidi falaysa min abdin ala yaado yaga yano fi ta'un ender kolera fayamkutu nyiba fi baladi ka leydi don sabiran o munyo ron kaddogude o yalta o yi sabiran ko gal munyal wonde dabbute muhtasiban o tanjino baraji din ka Allah ya'lam harahima andi annahu kun la yusibuhu hebatama illa ma kataba Allah law sana kon ko Allah farlani yo hebumo illa kana law sana la tantum mithlu ajri shahid sifa baraji yanɗo sahidi wona ko wiyete yanɗo choléra o ko yanɗo sahidi de ko yanɗo choléra kono tawata mo muññi mo jaɓi o dogata o yalta ka leydi ɗon fii ɗum mo anndi koko Allah muyanmo konko ɗum ta kadi himo gollude yamiraɗe ɗin himo accude haɗaɗi ɗin rawa al-Bukhari. wa an Anas radiallahu anhu qala wi sami'tu minani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ɓe maka inna allaha no Allah azza wa jalla qala dali idha ibtalaytu simi jarribika ibadi abdi jiyaɗo an on bi habibatay sabu giɗoji makko yiɓɓe makko ɓen ɗiɗo ko gite ɗelle goy somi jarribike jiyaɗo on mi wumini gite makko ɗen ɗiɗo fa sabara o muññike aw wattuhu minhuma mi lontinanaymo diɗen gite ɗon ɗiɗi aljannata aljanna yuridu ko faandi e yiɓɓe makko ɓen ɗiɗo wigol habibatayhi ay aynahi ko gite makko ɗen sabu ala ko yiɗa e gite maɗen ko yani o munnotota hewtude rawahu al-Bukhari. وان عطاء بن ابي رباح قال لي انيل ابن عباس رضي الله عنهما على اريكا اچتامي هوله امراه سناج من اهل الجنه جاء يم الجنه فقلت مني بلا او هولم قال لي هذه المراه او سناج السوداء باليجو اتت النبي وارنو كان باجنا صلى الله عليه وسلم فقالت اني من اسرع من فدين لادو واني من اتكشف سمي فدama lincan en fop nyuroto iwa wandi sonnaɓe no heewi ɗi nambaraji ɗi tappireji aye sonnajo labbaɗo tiggiɗo ha moƴƴi ma guumiɗo ha moƴƴi ma ɓorniɗo basenilɗo ha moƴƴi kono ta sono kala yanay tallo to hawka lince yo Allah danɗen ɗi jarrabiyeji fadullaha taala ɓe faala e toranolan Allah harami faɗɗetake harami ɗirotako fo galnelaɗo make en siiti siɗa faala e sabarte muñoɗa walakil jannata wodane aljanna hara accali wa en siiti siɗa faala da'watullah taala mi toranoma Allah acca an yo afiyaki nde o nde o sellinayma ndaare golle muñal ɗen nde tawno kamɓe hiɓe anndi ha valeur muñal ka mawni faqala to inni awa asbiru enele mi muñoto nani sabu so muñike ɗon o heeɓi asiri o naata e aljanna so muñaki noon hara joni ko si golle makko moƴƴeede tiɗɗen naadimo aljanna awa so wona ɗum o natta joni noon ɗo nelaɗo ma ƴettanimo garan so muñike haray ko joddi aljanna wodana o wiya mi muñike kala nambara aduna mo annduɗa so tawi woni o heeɓima haray a muñike a woni e mum ko aljanna wonta joddi mami soka famuɗo ko ɗum waɗata a muñoto fa qala to wi awa joni nelaɗo toranola Allah inni min atakashaf miɗo ñorto ɓanndu anndu yaltita ɗum ɗon hana fadu Allah toranola Allah Allah atakashaf fi wata mi ñorto fada laha on say nelaɗo do animo muttafaqun alayh da rewɓe no yaade ka nelaɗo toro Allah toro nelaɗo do yo Allah yo nelaɗo toranoɓe Allah fiita ɓanndu maɓɓe ndun yaltuto woɓɓe no tewade pas yaltintina ɓanndu mum no kaya sooda compule tawata no wawi mo buumude few o yaha ka teela o taƴa mo ha tata ko